Yes, rise and shine. Good morning, 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 everyone. Ayan. Ayan, welcome to sa channel ko. I am Dora de Zamboanga. At ito ang pinakabagong episode natin, ang Rise and Shine. Samahan niyo ako every morning mag-rise and shine or every week ng morning. But this time, guys, bien happy gat iyo kay amo palang gat yo disperta dinante. Chani ako mi kuya mi din ni FB, chani ko bigan chat. Yaga ele kay como si Snow White do gat yo. Ya pwede yo re. Kaya sabi yo kun, compliment ba kel or insulto? Pero, yan realize tamen ganiyo. Kaya como si Snow White ganit tamen gatyo. Kaso lang, el diferensya di amon di Snow White. Si Snow White, siya nile manada maga amigo y amiga mga animal, di ba? Siya na squirrel, siya na mga birds, basta mga klase-klase de animal. Iyo tamen, siya tamen iyo manada amiga y amigo, pero costumbre animal. Oo, manada yung amiga costumbre animal. Uno ya, el mga costumbre gato. Siya na gacho costumbre gato, friend. At pag ginala mo kara, do sabi mo, taruba ya kombo. Siya na kami yung costumbre. Pero, ladra y ladra. Conversa y conversa. Maskin kuno siya kami kunele. Aw lang gat syempre. Syempre kaya na tamang gayot yung amigo na akil costumbre kabrito. No? Chenebes lang tapanya. Hindi tapanya. Kapag siya nito medyo amigo costumbre karabaw. Akil trabaha. Mira mo kung nila tatrabaha. Mira tamin nila tatrabaha. Pero liga kombo, nguay man sen. Hindi man ta pwede man ambag na mga tongga. Pero na otro ta pwede. Oo, chene tamin kita mga-friend. Costumbre culebra. Pero sabi akan ni sila, kay di miyo kel, iyo, el tanon ko na kel, pero ay pikura pagat pincha. Umagin costumbre culebra. Diba? Este pa el malala. Kaya siya na namin gadyo kada costumbre manok. Costumbre manok. Akal masin doon, diba ko nilalarga? Pikay. Pikay. I cannot take this anymore, guys. Ben, manado yung amigo, pero na sobra manado yung mga costumbre animal. Pero mas manada pa rin ang mga karay animal. Pero yung amigo, karay palaka. Agal po niya lang po 5 peso na boka, kaya dali alkansiya. Kaya namin yung mga karay gato. Basta ben manada gayot sila. SL mga di ato notisya aura. Akilag sa na rise and shine. Every morning kaya manmirahan kita otra vez na di aton episode El Rise and Shine. Kaya mga amiga costumbre animal, kambya. Eto, siya na ba to amiga costumbre aming animal? Ko sa klase sa animal, ipor ke ele di akel. Comment down below. Bye-bye!